Тәп хуламырды херлі тюремре херю үш бұрайд. Шабақ ку ирден чүренеде канжырлемес. Итлашы техникада хывышмест. Мүнжінде зесін жешшені технологизіне узу гурзадывашы. Кунда канализация парағызіне ченедеші. Әлі хибекті васпулзан херлі тюремре халі канав жаумалатшы. Кувал, кунды, тирбей илмеде ябықладать. Чавза барахны вырында туристсене кітсі илмеде, ұжылса жүремеде кымалахмар. Халі гунда әшчензем юзав әжезіне иртерне вғытра, нигамада нимінде концерлемест. Кая шыв юғаган пырықсем кивеліне. Сиенлі ябалазыне була, тісліхрен аммиакшын, тимер шиен зеті пренме бушлана. Чавынбақ он ошне полимердан тебір пырық вырнаштарашы. Онара ширеду загларашы. Кумеслет кая шыв юхине чармазырах эшсене тума май барать. Малдан хипырықсене шәне бурныш парнелет таза маршыв да вайларах юхма бушлать. Пырықсем аллы жулдаранчен хайсен тивешне бурнышлеш. Пәдемішле шыв юхаган хадере пилек шырвадырбилек метр тұрышы вырнаштарашы. Она худаяма мускаври пербанк шыр утмыл 1 миллион тенге уйырны. Эшсене чугуе хетчен вешлемелле. Шубашкарды шур жерхевел аныш, тада кондыр хевел аныш районе зенджикая шывзем, бурде шак пырықсем патне юқса келеші. Унда педен умай шупша пулныне балырдашы эшчензем. Шавна була везене ядарла машинын ведетмедивет. Унзырын везем шыва юхма канзерлеме булдарашы. Шавын бада шинзене кирлі мар шупшаба канализацибе юхсагаяган шыва пырахма ыйтмашы. Анастасия Сидорова, Юрий Марков, Чевашьен, Нация телевидение.